Tapos mag-DIY mini drain of Tara, dapat na ako sa ubos. Dapat na ako sa ubos. so ubos taon niya. Among gamit is straw. And gunting and stapler. Are you ready? Yes, I know how to create. Okay, let's do it. Okay, let's start. Unsa man imong design na nina? Ma, ikaw kung stapler sa star. Saan man anaon ako? Saan ako? Anaon? Stapler. Oh, ako lang pindot. Ayaw, kailangan ako gunitan. Lisod man dahil na. Wala man bala. We have no bala. Where's the bala? Nalito. Asa? Nalito gamit ni Kuan sa Kuan. Together sana. To sunod niya na nato stapler together. Done ng creating dream. Masaya ang Pasko sa ating kaarawan. Dili pa! Dako! Dapat sa taas taman! Dara! Ay, ubos! Oh, mauna na. Dara. Guys, maganda ba ang gawa ni Dwayne na yan? Is it pretty? Ringit. Si Madam Martiguli. Ayu! Hulog. Saba kayo. Saba-saba. Makinam. No. Hulog yung star na. Mahal ba ka na? Mahal ba kayo na yung Pila mo baligyan na na? Ana, 1 million. Daw. $1 million. Dollars pa dyan. Samo kayo si Papa, hapit niya na-ruin. Nabuwi ng imo. Tara, oh! Dili na mo makitaan kay plastic straw. Kita nila oh. Si Nogburst. Din. Ako daw gunit sa ana. Okay. So, as I was saying, hello, Mom. Hello. What are you doing? This is my steady. Hello, Teddy. And it's waving at you. Hello, views. Hello, Teddy. Hello there. Hello. Oh. How you do? I'm glad to see with you. Don't mind, Dad.